byashoboka ko atari bwo bwa mbere bumvise aya magambo. Fortune, opportunity, chance and luck. Aya yose yasanishije mu ijambo rimwe tugenekereje mu Kinyarwanda ku bw'amahirwe. Munyemerere tugaruke ku makipe 5 ahabwa amahirwe yo gutwara igikombe cy'isi. 5 biggest nation teams to overcome FIFA 2022 World Cup. Ku mwanya wa mbere turasanga ikipe y'Abafaransa, defending champion. Nyuma y'imyaka inishize, iyi kipe y'Abafaransa yaje kwegukana iki gikombe kiruta ibindi bikombe byose ku isi, ari iki gikombe cy'isi. Iyi kipe y'Ubufaransa ikaba yisanze muri Qatar. Ese izongera gutwara iki gikombe cy'isi nyuma y'ikijyanye abasitari bagiye batandukanye, harimo umwana ukiri mutoya Kylian Mbappe ndetse na Benzema uherutse gutwara Ballon d'Or. Ku mwanya wa kabiri turasanga ikipe y'igihugu ya Argentine. Iyi kipe ya Argentine ibarizwa muri Amerika, nayo yisanze Qatar na Messi. Nyuma y'uko abafana b'ikipe y'igihugu bagenda bavuga ko Messi nta kidasanzwe akorera ikipe y'igihugu ariko akabikora mu makrebe. Ese Messi kikari cyo gikombe cye cya nyuma ashobora kuba agiye gukina, ese azagitwarana na Argentine? Reka tubihange amaso. Munyemerere tuvuge kuri Portugal. Bavuga kuri Messi ntiyarenze nkoye Cristiano Ronaldo. Nayo ni ikipe ya gatatu ihabwa amahirwe mu makipe 5 ishobora kuzabonekamo imwe itwara iki gikombe cy'isi. Ese Cristiano Ronaldo CR7 Aveiro de Santos araza gutwarana n'ikipe ya Portugal igikombe cy'isi? Nabyo ni ukubihanga amaso. Munyemere tugaruke ku ikipe ya Brazil na Neymar. Ese ikipe ya Brazil nayo kihabwa amahirwe mu makipe ashobora gutwara igikombe cy'isi? Ese izakizamura ikivane muri Qatar icyerekeze muri Brazil? Ku mwanya wa 5 turasanga ikipe y'Ubudage. Ese aba Badage nabo barabasha kuzamura iki gikombe cy'isi mu Budage? Umuhanzi umwe w'umunyarwanda niwe witonze araririmba ati igikosi ni icande ninde uzakijana. Nje Naritsenga Innocent, mugire ibihe byiza, mukomeze kugumana natwe mukora subscribe kugira ngo mubashe kwibonera notification zose z'igikombe cy'isi kiratangira kuri iki cyumweru.